Probao sam da otvorim vrata od terase malo pre, ali ne vredi, jednostavno. Apsolutno, konstantno konzumiranje cigareta dovelo je do abnormalne količine smrada koncentrisanog u stanu koje ne može da se izluftira. Znači, ako nema jakog vetra, ne postoji opcija da mi, stanari normalni, dišemo zbog jednog bolesnika, bolesnog. Znači, da li je stvarno ovo Srbija ovog čoveka iza, da li ste stvarno vi svi Srbi ili ste svi apsolutni demoni ili zombiji koji samo jedu, idu u toalet i čekaju da umru. Ja to nisam, znači meni se stvarno živi, ja bi stvarno volao kiseonik, ako nije problem u državi Srbiji, pa da vidimo. Takođe, ovi prozori za mene, ako može da stoje otvoren jedno 10 do 15 sekundi, to je premija. To je ono, da se već kurčim sa kiseonikom u sobi. Ne postoji opcija, znači jednostavno konstantno kulja smrad, ne postoji opcija da vam ne uništi stan ako držite otvorenim prozor ili vrata terase. Ne postoji opcija da se njihov smrad ne uvuče, znači kao za vreme kuge, što su rekli da pacovi šire kugu. Ovo je najveća bolest do sada u istoriji ljudi. Znači, ko ne veruje, neka dođe i nek proviri glavu u 3-4 stana u samo mojoj zgradi. Cijela zgrada smrdi na divan. Cijela zgrada je puna dima. Jer u ovoj zemlji ne postoji zakon za žive, već samo za mrtve i za cigane. Ženska osoba šta radi kod svoje ćerke koja boluje od karcinoma, koja puši pljugu ispred zajedničkih prostora, ispred zajedničke zgrade. Evo, samo, pošto je sve javno i cigarete idu dole, naravno. Evo na što liči, ciga mala. Srbija 2021. godine. Cijela zgrada smrdi na duvan. Zbog ove spodobe ovde. Koja ubija svoju ćerku i sve nas. Koji pokušamo da živimo i da treniramo. Zanima me samo dokle. Evo još jednom. Ćerka i muž imaju korone, ona je izašla napolje da puši. Ona je izašla ispred zgrade da puši. 5 cigareta, cijela zgrada smrdi na nju. Cijela zgrada smrdi na nju. Kultura u Srbiji. Izlazim i davim se u dimu zbog onda naletite na ovo, znači leš kako hoda i misli da ima pravo da zagađuje svima život i da smrdi i da baca na kraju to opet na pod. Znači sad ovako da snimim, nađete lepo, legitimišete i 5000 evra kazna i da punimo državnu kasu za puteve, bolnice i škole. A bolnice nam neće ni trebati kad selo krene da raste. Evo, još jedan zađe sa bojlerom umjesto stomaka. Još 5000, znači 10.000. Znači, da li su deca dužna da gutaju njenu cigaretu jer idu slučajno iza nje i ne žele da je prestižu? Znači, apokalipsa u kojoj živimo. Sa zakonima da Srbi umru, što pre. Još 2 zombija u apokalipsi. Znači, 15.000 evra u pravi budžet. Eno, tamo još jedna nesretnica. Čadi ozbiljno, ide iza nje oblak crni, dok iz cveća ide beli. Znači 20.000. Divna kultura u Srbiji. Divnih političara koji nas čuvaju. Divni Srbi.